kokore ke u hufanga mo henga hi whatap ko tobe ko fa o atu pa mehen whatap atu ki henga hi tala malo e fonua mo ngai ha ko tobe o ku whatapua pe he foki ki ho ek ha takloto pe he foki ki kai kakai ko tobe fonua o ku wongo atu ke te mo tolu e tau polokalama ko ia honi ko e tufunga fonua alo au aia o ko iheni pe mo palofesa te ta SIOSIUA LAFITANI ke mawhahoko ate tau polokalama ko ia ki hui keni. Ko whiwhia ke tata le rei ki mo dole kainga ke tau polokalama ko ia ihe wikeni ko e polokalama whika ua wha mui taha eni te mawhahoko atu ihe tufunga whanua alo au pa mo e palofesa ke tauni. Ko tau polokalama mui ke tauni pa mo e tufunga whanua alo au e whahoko atu ia ihe taimi tatau be o i wike kahau pea ki mua ke hoko atu ngahi malolo wha Christmas mga taimi ko ia my family aia o ko wiki ka hau ko polokalama wha osi ia ki he tufunga whanua alo au. Kai ke hene pehe ko whiawhia pa mo e whatawange pe e kainga o kuongo le rea te tau polokalama ki apina ke te ki mo tolu lawa ke tau inasi koto ai i tau polokalama ko e ahoni. Ko whiawhia whoki ke tata le rea e palofesa toke ka SIOSIUA LAFITANI pe me he university alo au i Canberra whiawhia ke tata le rea ko palofesa i polokalama ko ia o e ahoni whiawhia apito ko ngā ko e fu ta ene fia ka tau lau pe me ta uni tau whanonga mai pe me kamata anga tau Sanuari ko tau ofi ni ki December palofesa ko ke ilo po hamel tau ke mawai manawa mo ui ko tau whawhita i be wa o mai ko ni tau ke mo ui pe tau ke manawa pe ke whahoko e polokalama tufunga whanua alo au whiawhia ke palofesa pe mo e family hena pe foki ke ngā ue university alo au. Malo pito tonga pe ko kore pe ke u whamalumalo atu he tala malo e whanua lo tu pe mo e ako ka e ata ke hokate ta polokalama pe hange ko whamatala whawhiawhia au pito e ta wa umai ki e ofi ke wha o singa e ta u pe kau whakawhetai pe. Ko hange pe koe hiwa koe ngā hiwa pe mo e talanoa a te vita e ngā isa me Solomone tau whawhetai pe. Ko tau whawhetai pe tau au mai koe fuiwi fuai ni mei whege whaia ke tau whai whatongia i he multimedia pe mo e ako pe mo e tau ngāhi whatongia ke. Ka kowhiawhia e tā mai ke hoko ate tā polokalama, ko tā polokalama no ua whaosia, nange koe mea ko ke talanoa ki ai, ki he tā uni. Ko au eni e tonga pe mo tau lo au heni, pe he whoki ki a Luciane, pe mo family, o ku mau pe mo irelei, whai pe ngai whatongia tatau, whawhetai pe i ke iha me ngahi, me alai nei to tonu ke lavea mo more atoa mo ui. Ko lave i pe ulau maare rei pe ta hene princess ko la tufu i pe katuko aho, ko i tala whika ulai atonga ki a Australiani une mea heni, pa pe heke ono ka inga, pa ule rei pe a mau fonuan mo mau pare mia, pe mo e whai pe ngai whatongia ke pe kuanga maheni, ai mo ngai mea lalahi hoko, ka koutuko atu au e tonga ke ta hoko atu malo. Malo pito professor pe ku moni pito whakatala noa ke whai me whakawhiawhia ia ke lava ke ta mai ke toe ni pe e ta whi polokalama e ua pe ta lava e ta unika te toki hoko ate polokalama ki e tau ka. Ngahi isiu pe ku whaamanako mau pe ki mua ke ta tala noa ke konistutone ke o mai pe ngahi current issue o ku lolotonga tala noa i he kakai e whanua i tato te whito i he mitia whakasosiare ngahi mitia ko ngā ke whai hawakai ki ai i he tuunga ko ia o ku wha o atu e ngahi isiu ko ia ke o mai peha o wakai tau a daina pe mi a tikoe i he university o lo au ko ngā ki he o wakai ke ngahi isiu ko ia o kulotonga mahu inga ia ai kakai e whanua he taime unau tala noa i ai ngahi isiu pehe. Ko tui mahalo ko e mea koko
A ko dina ke manatu I pe whatamaki na hoko I wawau I he vela ko ia mo rea mo ui ai mahino mai he tuunga tai ni mi PALOFESA o ku pe hoko atu ngai whatotolo ki ai na e kau ai mo pureanga nusilani ko ngā ko totaha koen ko whiwhine koen na malolo tui mala ko citizen ni a nusilani pe ku kau mo pureanga nusilani e kau polisi ko ia hono whahoko ai whatotolo ke mau pe ai whamau to donu pe ka tari whawhia maari ki he kotoa ngahi whamiri koe una hohaa I he isiu koe ni PALOFESA koe ke te aha te fu update me he ongongo ko ia ko tui ko whare area tonga o ku kei lere pe whare area dai nim a ku ahoe ni wiko osina ki ahoe fia ko aha weekend area ne afi ko ahon hoko atu ahoni pa ko tui mahalo tāpuni lewa tau whare area I wike ka ko mi he whare area ko tui ko isiu pe na whai kia hono tu te ringa kia kakai ange koe na race he whakafonga ko ia o tonga tapu fitu piven piukala whika o aki pia moe fuaka wa ene kore ke sea ke whaka whapalang pia ko ia pe ko isiu pe na whai hono tala noa pe na nofu kakai ke na whanong ko hai me hoko ki ai ko tiu ke lawe I pe PALOFESA ai mea ko na au geina e whahoko pe ai whaka wa o I he whakatonga whakatatau ke ngai tutu ni ngā ue whare area. Ko whiwhi ho wakai ke tuunga kui ai tau whare area I he aho ni I he ne tuu koe I he aho ni PALOFESA. Katata. Mahalo tonga ko whiela wetu ke mea ke ulo aki ke vela Koi. Neonga ku osi ai mea ko iapa ko ka ku tikai ke aha ku lave ke ai ka ku ki vielave no pe ke ai pa ku whaapapa ke pe ki a mo e whaamiri. Ko ku toki lave ki ai I he media. Ko hanga o hake. Ko mea pe ko whakaukau ki ai tonga ko peki ana na citizen ni ua. Koi. Ko mahina mai ka te au ko citizen ni Tonga ma citizen ni New Zealand. Koi. Pea ko whakaukau ke penia aku pe ko ha mea ku na kai ke whai ai whatongia o Tonga ki citizen ni Tonga ai pekia ke ai keisi ko ni ke mau pe fai pe ano whakatotolo I lelei. Koi. Pea ku whakamā ia whakawahapureanga he kui kai ko tāhine ko citizeni ko pekia isa ko citizeni o kui kai ko citizeni nusila pe ke o atua nusila o whakahoko e whakatotolo tonga. Koi. Pea o ku whakamā ia ko e mea ia o whakamā ke whakaukau kai pureanga mo putunga polisi ke kai ke naulawa whakahoko lelei e fo I whatongia ki e sino e pekia pe ko e pekia ko mokopuna o e kino pere. Koi. O ku mahuinga kai ke mahuinga pe ko ngā ko mokopuna e kino pere ka ko citizeni tonga ko te mokalati tau tala noa he citizeni ko ha mea ko ke taulawa whai tau whatongia ke mea whakaririfu ko ni kai toke o atu a Nusila hono citizen ni hua e tāhine o pekia isa ke na wato whai fui whatotolo I funga o fonua o koe ha fonua ta e pure anga ta e putunga e polisi a tonga koe pure anga mo putunga e polisi. Koi. Ko toki o atu pehepe ka pau koe citizen Nusila ata o nau kau pehe atu. Ka kuna wo atu ko pekia ko citizen tonga pa ko anga ko e ku wakai o ku whakama o dito ke whanonga ke a mea pehe pa o whakatokanga I fotonga. Koi. Ko e mea lahi ene mea ko ni ai pekia ko ni mo e vela ko ni a kune hanga o mai e u mea lahi ke hanga e whakalere o tau pure anga
mo putunga e polisi I he foi mea koe ni. Koi. He kono whakarea no, o kune whakaha mai ai tae maau, te mo ngahi mea o whemau ke whakarerei loto he purea ngā mo putunga e polisi. Koe hae whainga mea pehe, ke pekia pehe hata whakaririfu, pe osi pakai ke ai ke maau e whakatotolo ke ai mo mea ka e hangeu. Tanu I fo pehe ta whaaki, koe uhinga e o atua anu sila. Koi. Pea ke tau wako mea I whanau nou tonga kau whafoke kau hoko. Pa tau wako me iai, ke mahu inga ia ange pureanga nusila, I e pekia na e toki citizeni ua ki ai, ka koe citizeni. Ko issue heni koe citizenship. Ko issue ia na kau no fofoa ia ke te mokalati mamari ko no koe whakakau e citizenship I kaisi. Koi. Pea koe mahu inga ia a o hoko koe tangata I mo whewhine I fonua, he whakamoreki ai mo ui ai fonua ke na ua to whakahauwhi, pe kumi ki hao totonu, ke kumi ki hao ha moe ha. Pa koe nea whaia e nusila, he ku tau fua ai whakamore a nusila, na totonu ke tau fua ai whakamore koe ni he ku toi citizenship, tonga e pekia, pea koe pekia, koe mokopuna na opere, eik na opere. Na koe tu whewhine o eik na opere. Koi. Ka koe ne asma koe tae mau e pureanga tae mau, kau polisi tae mau. Mai kai ke tau mahu inga ia, tau talanoa te mokalati, mea whika uraki ke te mokalati, koe mahu inga sitseni. Pea koe mea whika uraken ke te mokalati, koe ke tau mahu inga ia tau tolu ai. Ka rablewa nusila, totonu ke tau wako me ai, totonu ke tau maa, tau pulou ho tau matau sio ke kere kere. Ka whakafoke atu. O ia koe hoko atu. Koe hoko atu tonga koe mea koe ki he, ia koe mea koe ki he tonga tapu fitu ki a Paula Piveni Koi. Ia koe, o kai ke o maurere o ia pa kai hae uhinga Piveni ke e tonga mahalo te ke ilo angi koe hae ne uhinga ke lau ene whakapapau ene fuakawa he rea whapapalangi. Koi. He kumahino pe koe konistuto neu whapapalangi mo whakatonga. Ka koe tūtūni koe whakatonga. Koi. Kai ke mahino rerei ka te au ia koe hae. Ko mea pena kulawe ina e whika ua ki na e whainga Piveni ke liliu ai whakarea o e fuakawa. Pea koe mea whika ua na i kai ke lawa ia pea ne whainga rewa ke ai e lau whapapalangi mo whakatonga. Sai koe whika ua ki, koe ke maheno ka te au ia pa koe hae ai uhinga ke liliwa e fuakawa I uhinga a Piveni. Ko uhinga ke ai tonga he i kai ke ne lawa ia liliwa e fuakawa ko mea ia ke iloto ia ai. Pe ko ne ave hane ulak toi tangi ki mua. Pe ko ne iloto o tau whakotu ai mea ko ia iloto. He kai ke ne lawa ai ke ne hua tu peo timan ke liliwa e fuakawa o te kai ke whakafuakawa ai. Aia koe mea aia taha o ko whialawe. Kai koe mea taha, koe konistu tōne, o koe ke talamae konistu tōne ia ko pau ke pehe. Ko pau ke te alo fuakawa. Ikai. Kai ke talamae he konistu tōne ia, koe hae ko... Koe ke tala mai he konistu tōne ia ke sai, o koe ke tala mai he konistu tōne ia ke whakapālangi e tau tala noa I whare area.
Koe konisu toneu whakapalangi pa whakatonga, ka koe tutuune wharearea o me tala mai ke whakatonga. Pea koe mea kou tala mai piweni, koe me hau ana me whaipoini uloa ki, koe aike liri o fuakawa he ku ne pehe o kuhala, lo tonga ko iau te kai ke hupi wharearea. Ka oku malawa ke ne whai e whaifotu u, ka pau ku hane ave hane tohitangi, pe ko hane to fotu ka pau ku os iloto i he wharearea. Pe koe mea rewa hono whika wako ne tala mai ke whapalangi mo whakatonga ai fuakawa. Ke fumahino ia ka te au. Ka pau koe ne uhinga he ku whakapalangi mo whakatonga e koni stutone. Therefore, ko ia ai ke whapalangi mo whakatonga ai fuakawa. Kei ke aha fu uhinga le re ia connection ai mo e ke aha uhinga whewheka ai ke uhinga ai ke whapalang mo whakatonga ai. Malawa pia ke whapalang whakatonga. Ka koe ke umau au ke uhinga koe a piveni ke usio atu o ku mamafa ke ai ke whapalang whakatonga. Ka koe tala no koe kau wharearea koe i loto o nau whapalang whakatonga. Ko mea whoki au ne o mai e fo i mea ke tau sio ki ai, ke tu koe tā noa whakapalangi koe wharearea, ka ai whakapalangi pa whakatonga i ke mahino. Ko mea ia koku omi he mea a piveni, ka paurewa o ku pehe ko tu unia ke tau ai whakatonga, pe whenga ke whakatonga e umea. Pea ku hanga pivenia i ene foi fotu o tala mai e foi mea e taha. O tala mai piveni ko tau wharearea o lere whakatonga lere whapalangi pe ia. Ko e harewa hano kehe. Ko ku hinga atua aku. Ko harewa hano kehe ka poi te whawheotaki mai lau a whuhinga piveni. Ke ai e whakawa whakatonga whapalangi. He koe tā noa wharearea o nau whapalangi whakatonga. Heku tala mai e tu ni ke whakatonga mea kotoa o skoia ko tai na ware ai na whakatonga whapalangi. Ko e hare wa ke ai mo fuakawa ke whakatonga whapalangi na tano whapalangi whakatonga. Ko mea re vai ke to sio kai wharearea. Ai reu ke mahino e tānoa ko e tānoa whakatonga e wharearea heku na fuakawa pe tala mai tu ni na whakatonga. Nai pe mea e tāna o whakaukau ke ki ai ka kungalo e au na whenga ke wanga pua ke atane nai. O ku ikai whakakonistu tone ai o mea na e whotu. Ia koe mea koe ki e ngofua ke, maha koe ngofua ke ia, ko ngalo e mea te whakafoka te au e tonga ka pau te amea ke tāna. Ngalo e mea na uinga ke ai. Ko saibe PALOFESA ko ti de tato ki talanoa pe hoko atu i POLOKALAMA koe ka hoko ka pate atu e manatui. Ha umea ke update hi ta whaaki ko ia. Ka ko kore ke uki hao mua ko ngaka ta taimi ka uki hao mua ke isu o ku lotonga lahi tahai ai tau pehe pe no talanoa i pe hoko me tau lau pe kua ke tuunga o ku te ki tō atu ki tua hai ku whakaukau. Neongo o ku kai ke tau popo i ai whainga tālanga ko i au ngau e ngai rea ku kai ke whiunga ko ngā tau whia ma whiwhoke ngahi mea ku whai ke tau tālanga pehe uhinga mo tālanga whale rei. Ko ngai ni ko loto ke uhanga o eke atu ke te koe o whate whito ia i he tala e whanua mo ngahi haa. Ko inga ko whatulau ki he princessi Pilorevu Twitter ko inga ko ngahi isi we nulo tonga tala noa i he media sosiale o ku whika o akia mo e POLOKALAMA na ne me ai. Pea koe heke ke ualua o whaiki i he POLOKALAMA he koe POLOKALAMA pena e whakahoko. Koe konga nia ko loto ke to o mai o kuai hono tuku aki i ai kautaki e whanua. Pea ngahi sino koe public. Ai tata pehe pe ngahi taki o e whanua tuku aki ke tuunga. O koe ke totonu ke nau take side, ke nau kau ki hata whaaki, i hawhahinga mea whakasosiare ai whanua hoko ka nau tu umau pe i loto, i he tuunga ku nau iai i he
i he taupehe i he tala e whanua, pako haa ko whanofo ke e whanua. Ka kohinga koe tuunga na ne mea ake hange ku nau unu ai kau ho e ki tō lahi, na unu na tolo kau ki he kina ne whakalea he ne mea pehe koe polokama koe ne timi usu pako timi tū. It's a social movement. Koe ne whakalea na ne whai. Aia koe whainga social movement o hoko i he nofo, i he society. Koe whai mumeni e taha. Ai ku anga ko whehu e tuka te koe, i ho o wakai ki ai, i he tawha ake haa pe a moe tala e whanua. O to tonu nai, ai kau take whanua, ke nau tala ki he kakai, ko whe whainga social movement, o ku nau poupou i, mo whe mea koe ke nau poupou i, pe o to tonu ke nau tuupe, i whakanofo nofo o tau iai whakahaa. Koe māloa pito tonga, koe ka veinga mahu inga au pito eni. Koe. Koe mahu inga ka veinga koe niku, koe o sihanga o ki whakaata mai. Pea kou whamalumalu atu he tala e whonua, kai tuku ke utala noa, he koe hoku malae, koe konga ia a hoku malae i he toke tā, koe Tongan culture. Koe whenga ako koe nau whai, pa kou whemau pe, ke ki lawe ki ai, pia moe ngā ue whakaako o kou whai, o ku nofo he ngai fo i malae te fito o ku ta whaatala noa ki ai. Koe Tongan culture, koe malae a koe na mauai a hoku toke tā, koe ka noa, ke utala noa me he pui tua ko ia he ku mahu inga pa ko e ku mo ui a e ku nofo i e no whakatotolo e Tongan culture a hano whakaiki ke mea kotoa peo makatunga he haa me tala e whanua. Pea ku si au bito pe ai kau tangata ia i he malae ko ia i Tonga i he fo nofo ko e Tongan culture kau tangata toke tā. Ko kau tangata toke tā koe i he Tongan culture, me kau PALOFESA ai mau toko si. Pea koe reo e kakai au nau ngāwe ke Tongan culture, kau kai ko nau mala, kai ko nau mo ui ai fo i tawhaaki ko ia. Pea pa koe uhinga koe e ku tala noa, he koe taimi ani Tonga ke mau huu mai a tala noa ki he ne alu ke fihi, mo e tae mahino, mo e whetō kaki holo ai ume a i e anga whakatonga, mo e haa, mo e tala e whonua. Pea koe kulawe ki ai, koe kulawe ki ai, koe umalai koe niu maho inga ka te au pa koe wha alu pe ka noa alu ki ai. Pea oku whetu iake umalai koe mo e umalai ke i e mea oku whakaungata ma ki ai ngā oe whaako. Aia koe uhinga koe wha alu holo ai e tatala noa i e umea koe ni oku alu ke mea whakakalasika ai mea e kau loma me kau karisi he koe wa ai e taha i e kuako ki oku toke taia mo oku professorship koe ni. Pa oku mahu inga tonga koe ngā koe ko haku pehatua ko haku talai hanga mai. Koe ku tala noa ko ta noa mi oku loto ai ku mamahi e o mea koe ni mo ene mahino ko mea ko mo ui whaka. E hao e ta mai tala noa mai ai ka koe ne tok ta noa pe mai o sea pa alua whai ne mea ke. Ko au koe aha mo e pōko e ku mo ui he u malae koe ni i e ku nofo pe ai i e ku whala rau loto pe ai hoku loto mo ku ata mai. Pa koe tai mo hoko mai ai hao mea pe ni. Ko ta noa ke political philosophy he koe konga ia o e ku mo ui whaka. Ko ta noa ke society he koe konga ia e ku mo ui whaka. Ayanga mo ui a society mo ngai social movement. Pa ko kuhinga i ka anoa he te ulawe ke social movement o ke o mai. He kai te whakalau ate u te whito i malaeka ko ki lawe ki ai. He ko taimi kono hoko ai o mea lalai pe he ni. Mahu inga te utala noa atu. Pa kui kai ke talai hanga mai.
O kaike uhinga e ku tala noa ko ngā ko haku fie poto. O ku hinga u tala noa he ko ku mo ui wha ahoia. Tā noa. Tā noa Aristotolo ne pehe. Koe ako, koe whakataha ai ata mai whetau laki mo loto. Pea i toki laure wakita koe tangata ako. Ka pote te whakata mai ata ataka ke laue Aristotolo koe tangata ako. Ka ore o whamari e a loto moe ata mai. Pea aku pehe ai lau mari e koe kia te au e ako. Sai kau whoki mai ke ta whehui. Koe whainga taa mea koe ni he oku o mai ai mea whakalotu, mo mea whakapolitikare, mo mea whakakonistutone, mo mea whakaako, mo mea o tala whakafonua o tui whionoa ia tonga. Sai, ka whoki mai pe koe uhinga koe na kuhanga o mai a whaiwhekau pitapua o whaafaka eke helo au. Ai manu e ka hole rea pe kono hingua whanofoia. Ko inga kana ko mai a manu e ka hole rea pe o whaafaka eke helo au. Uhinga pe taha ko iku mahu inga ia ie social movement tupu whawe pe he iha taimi no. Ko iku sio whakaako. Na keke usio au ko haku pe he ko haku pou ke he tū. Na keke usio ko haku sa ia he tū. Na kusio ia na whakamatala beka pitapua e mahu inga. E ma POLOKALAMA. Kia manu e ka haole e reape. Ko e social movement o ku kehe me political movement. Ko social organization, pe ko institution, o ku kehe me social movement, o ku kehe ai political movement, me political organization, pe ko political institution. Aia kawanga o ki hulu ime, ko political movement ai patoa. O ku ikai ko ha political institution pe ko ha political organization ai patoa. Ko political social movement pe he ku te kai ke fokotu unau tol ko ha organization o ku nau ke ie in motion pe e tonga. Ka o ku mahino e tau mua ai patoa o ku mahino koe fo i teke whakapolitikare. O ku mahino e tau mua a patoa, o ku mahino koe teke ke toi whakatemokalati ange pe koe whakaiki whakatemokalati ange whaunga. Ko hono mau e moment patoa, ko e nau alu i tua mō lare mo tua lao. Mo tua lotu whakaristiane, pea mo tua tala e whonua. Ko mau anga ia mo mene patoa, o uhinga ai kai ke mālohi, me e nau tuu i he whaunga whakaluku fua e whonua, he ko uhinga au nau hanga nau tolu o whakatai au ngai kātoa u mea koe kou lawe kia i tonga. Pea kui re wae tangata koe ko Hosea o teka, filosofa ko ia. Koe mumeni ko ia, koe mumeni koe pāperiane whakalau maari e ia. Spiritual barbarianism. Ai political movement o ku pehe. Koe pāperiane whakalau maari e lau a Hosea. Koe uhinga koe a Hosea o te kai filosofa koe ni. He ku nauhanga na tolo le e mea kotoa pe kitua. Ko uhinga koe nau tau mua wha politikare e tonga. Sai. Ka oku mahino ai patoa koe mumeni wha politikare. O kai ke toi trapipiki mahe patoa ia ha toi uhinga wha sosiare ke pe koe uhinga tala e whanua, pe koe uhinga wha lotu. Koe rau palapare mabe koe nau hanga na tolo moloki katoa e umea koe ake tawhaaki ka nau teke pe e nau foi. Koe nau konga whakapaperi ane.
Sai taha o koe ki he social movement ko pehe koe tu, koe family tu ke te au koe social movement. Koe. Ka koe social movement o ku tae mahino a ene tau mua. Pe o ku political, pe o ku religious. I kai ke educational, kai tae mahino, ai religious, pe a moe political. Koe. Ai au kai ke mahino e ka te au pe koe mumeni whakapolitikare, pe koe mumeni whakalotu. He o ku tui fio ai ngo fo i mea koe ni. Koe. Whiunga ia tonga e kutalano ke. Ko ki nau tolu le waia, koe whehanga hangaia o e patoa, he ku nau whenga ke whakalao, he ku nau whenga ke whakakonistu tone, he ku nau whenga ke whakamolare, he ku nau whenga ke whakalotu, he ku nau whenga ke whakaitala e whonua, ka oku whai fio ta e mahino. E tonga. Aia koe mālohinga o ongo kulupu, ko na mālohinga ai, ko na vai anga. Ko mea koe ku teke koe he family tu. Koe nau teke, koe nau pehe, koe nau hanga teke i apo wono. Koe nau hanga malu e tu i mo whare alo mo hau ekipa, koe nau hanga teke i apo wono. Ke toi whamou i ma apo wono. Pe koe whamanato po wono, po koe haa no whahinga whakarea. Koe o mea koto koe nau teke, o ku ihe osi tala pe ia e whonua. O ku osi ihe lotu pe ia. O ku osi ihe konistuto ne pe ia. Nau mai pia nau tolo tala mai koe aike nau malu ia. Ka o ku osi malu i ka atoa pe u mea ia ko ia. Sai. Nā ku osi whemeaki mo e kino opere, pa nā ku talanke e kino opere koe mi. Ko mounge ia, o whare alo mo e hoi kino opere, ko mounofo pehe koni stuto ne mo e haa. Kana mounofo pehe whaunga koe ne lotu kau iai, pia mounofo mau ai. Tukuange pe patoa, tukuange pe tu, ke whai ai nau mea nau tolo ku nau teke, koe kupu koe, koe ke mahino pe ku whakasosiare, pe ku whakalotu, koe kupu koe mahino ku whakapolitikare, ka koe kupu koe whakapaperiane ta whaketa. Koe kupu koe koe ke mahino. Tuku pe nau tolo ai ke whai e nau umea, he ko mou langi peo e whare alomo e, hoe ki no pere ke mou nofo e konistuto ne mo e haa. Pa mou nofo pe he whaunga. Aia koe kutala noa aia, pa ko ustala noa ke hoe ki no pere. Pa ko uhinga aini tonga. Koe taimi kona longo aia patoa, pia nau lau ke tui, pia nau lau ke hoe ki, pia haa moha. Koe anga vare whakatu aia. I he tautala e whonua. Ka koe whatongia ho eiki, moi hatu i, moi whare aro, talu mea tau whahau, koe nau ofa beka nau to. He koe vare ai tua, koe tua, koe lau vare ai ho eiki. Ki mua e tau whahau nei tamate, taimu na wanga vare ai. Ki mua e tau whahau, nei gai ke toi tamate. Na nau ofa beki ai. Anga rei mo anga koti ai tua, pe koe lau vare, ofa beki ai ho eiki, mo hatui. Aini a kou kaki he tamatu i o ahoni. Mo ta ahine Princess Queen. Isa ta ahine Queeni. Queen na spau. Tau nofo e foi mea ko ia.
O kui kai toi hawe ho eiki mo e whare alo, ke nau o mai a kau I hatu, pe koe kau I hapatoa. Tukuange, ki nau tolu ke nau whai pe e nau mea. He koe mea e hoko ki a in hangena aku o silea koe, kie eiki no pere. E hoko re vai e mau lahi he whonua, he kuna o mai, o tala mau nau kau kia, ei, kai tuku a pia. Okay. Nengo ko pi na whakawhepaki atu nau tolu ke whaunga mo e tala e whonua mo e ha. Ka koe pi ai ho eiki mo e ha tui. E sere he mea koea. Okay. He koe kolo kotoa pe I tonga ai hono eiki no pere. He koe kolo o kui kai kia no eiki no pere, kua no eiki mautofia. Eiki matapure mautofia. Pa koe kolo o kai kia eiki matapure mautofia mo no pere, o kui he pure anga. Ka koe kolo kotoa pe kui he pure anga, o kui ai honau eiki tau hi whonua. O ku kau ki he haa. Okay. Koe ka kai kotoa pe I tonga unau kau ki he haa. Pa koe haa kotoa pe kui ai eiki tau hi whonua, eiki matapure tae mautofia, pia mo no pere, pia mo whare aro. Pa koe utala noa pe he koe tau wheha laki koe me he haa mo I koni stu tone, e lahere wai e mau mo longo ai whonua. Neongo pe vare ai patoa. Kanai hanga pe he hatu imo ho eiki o puke pe. Okay. Para to hea ngoi tu o kuna vare puke pe mo nauto. He koe whainga ai la vare, koe anga whakatua, kuna wanga whakatua, kai kei ofa pe ai hoi ki no pe. Ofa lo hua. Ai kou whai koe he tamatui, me ta ene kuini. Okay. Ai le rei ai whonua. Ma kou whaapa lai ki e ongo mu meni koe niko whaapa ki e longoa ai o mea koe no hoko ai. Kai sai pe e tonga koe e alu atu pe ai talatara noa, pa kou whaapa ki whare alo, e ne awhio, ta ene kuini, Princess Pure, mo e hoi ke whonua, oku mahu inga pe ke nofu mau, pia mahino. Mahino opite whare alo mo e hoi ki. Kataki. Mahina mo e hoi ki no pere. Mahino opito he ku o siai e fo I whaunga whakahaa maari e koe whaunga pe ia ke tau whoki ki ai. He ku tau nofo merino ai pa koe ke whahake i ai. Ke whahake i ai he ku o si mau. Koe ke whaosi pe mo e tauringi toto na whai he haa na whai he senturi taha walu mo e taha hiwa. Fo I ulu poko e fia. Moto e fo I ulu e fia. Mawhahi e fo I ulu e fia. Parai osbe ko ia. Kone lulu whaka osia ai haa mo e ringi toto mo e tau taha mate. Alu eni ke senturi e ua. Kai kia tai mea ke ai haa. Whai pe tālanga ia ai haa. Kai ke whahatau kape ia. Kai ke whahatau aki mala ia. Kai ke whahawawaha ia. Kai ke whahawhetu usi ai haa. Mo vete lotu, mo vete politiki, mo vete sosiare, mo vete paanga, mo vete ha. Tebeke mo vete ha ia. Sendure ne ua. Pa koe haa pe ko no fai mo lo au. Ma whaka mooi mai pe, tau hanga po whaka mooi mai ha lo au, pa ko tangutu pe he haa. Kai ke toi alua ki hema mo matau. Ko taimbe ke utala noa doai ke whonua. Me hau e whonua ki lalo te utala noa tu pe he halo au mo haa. Tika tolu atu ku ta noa atu ko e university whakahako ko whaiwhataungia me. Ki doi ta noa ta hame ake.
Koe tai mbete o hanga hulu, ia teke o hulu i lere ia o mea koe ni tonga koe kuki la vea pen ki ai. Ma winga whai a longoa ai, pea kuki hanga whehu i mai. Pea koe whatongia whakaimitia, whatongia whakaako, whakalo au. Ke uki i wholofola. He kau ka hanga wholahe atu ke os, koe ke iloi pe te tau i whe. Ka ki wholahe atu pe, fo i takapau pe taha ke tau sio ki ai. Whafoki atu tonga kātaki. Mahina o pito palofesa whatalanoa ke whai. Peko tui ko ka veinga whakainia ku whaingata e whakatalanoa ki ai. Ko ngā he ko toko lahi whak palofesa o tau kainga tonga, kawai, pia moau. I tupu haka ka tau tolu pia mo vete mai ki murini. Oku tau proud aki ho tau whanua, ko iai ho tau tu, ko iai ho tau kaupili nisi, kaupili nses. Te whanonga atu whoki palofesa ke ngahi whanua, ko weres, o guai ho nau tu, o guai ho nau kaupili nses. Ko tau tolu ko gifoi pili ote ka ku iai e ngahi fwoi haa ko iai e te ki tau tolu i loto. O guai ho tau kau tu, ho tau kau kuini, guai mo tau kaupili nses, kaupili nisi, moi haa fua, ai angai whot kau no pere. Ya o mai mo ki tau tole kaka. I pia kene o mai no fo muri ai toko lahi. Ka aku nau, ko ngahi mea kok whai muri ka aku iai ha hou e ki ai pue whare tui. O hange ka whakavare ka kai e nau fia mo nau whoaki mo mea. I he ngai mea pehe. Ko hinga e talanoa au ke he ta whaaki koe ni ke u eke atu. Oku, ko ngaha na e fo i taimi na hange ha fo i dark ages e fo i taimi na e lawa ka kai ke whare tui. Pe tau ki whakalongo mai ai, pe tau ngau tau manawa le rei, pe tau fia maari. Koe ni e te kamata fo i mea fo oko, se o ke tuunga koe ni koe ai e tala noa i he media sosiale. Te alu, ke alake fo i mea koe ni ki te whakalalai. I he tuunga koe ke tau loto tore ke pehe. Ka koku anga koe ku whemau ke koe noa molo pene anga ai nofo i ho o wakai whakaako ki ai mi he malaina ki ai. Ko no molo bene anga ko ni create pe ha social movement ko pau ke tau unu ke ngai mea ko ni pe na kai totone ke tau wa ki ai ka koe pe mea na fe hala ki hol he u faunga mea ko ni u hinga e tau wa ke tunga ko ni ko na la ko mea puna ka kai alu ke tau pota ha ke olunga o hange ku o ku tai ori i ai pe fi ai pe mamahi ai to lahi ko hinga ko fika wa ki ko kau me ko kau taki ki ai e palofesa. Koe mea fo koe niu tau foki pe ki he fo i siu whakapolitikare tonga, Koi. He koe mea koe ne foki ke ula ki teke whakapolitikare, Koi. Na e teke ke liriu o whakatemo kālati ka kato he fie mau ai wesite. Te koe fie mau ai whakare papirika. Koi. Koe foi fua hala ai atonga. Koe fua hala ta e mahino e a kau fua teke, koe teke ke whakare ke ulunganga whakare papirika ke to e tui. Koi. Sai koe kulawe no ke ai, hala pe me he kamata anga, pe aku tupu mai ai u hala lahi me he foi. Sai, koe ne teke ko ia, nei kaira ke whiari riu e tui ia, bo olunga, me kau hau ki no pere ke foi fie mau ko ia. Koi. Na e uhinga e ua ki ai tonga, koe uhinga uloa ki, he na e o si whau e koni stuto ne tau whahau o kuiai hono founga ke liriu aki. Pea liriu me he whakasitepu ke whakasitepu he alu ai taimi. Koi. Uhinga ia taha. Uhinga taha, nei kai peke fie mau ke whai e fo i liriu ia ko ia he kautake o aho ko ia pea mai tamatu i kuone ala. Koi. Sai. Ko hamea nei hoko, nei hoko ai e whepaki lai, pea hoko ai e u mea kakito i tānoa ke. Ka koe mea nupuna kaki mai mei ai. Kou fie hanga toho i wawe mai ke tau hao ke ahoni. Na e hoko koe i e whai tuai ai liliu,
Pea upe ki hono whakahoko li liu. Na makabere wa patoa ia I he nau wanga whakapāperi ane whakalau maari e kou lau ko e hosea o te ka. Na makabere wa patoa I pa kou ka anoa ko e ni ko tupunga ane o mea ko e ni ko e tupu mai me o fo I whekuki ko e ni o kou ka anoa ki ai tonga. Makabere wa patoa ia o whakapāperi ane ai nau ngahi lea ta e whiunga ngai whakatata ke whare tu I mo ho e ki no pere mo kakai pe he nau mamahi ai whaunga e koni stutone mo tala e whanua. Sai, na e whae whakawhewheka pe whae li liu. Ka matareo ke hao e ngai whakapāperi ane me he patoa. Pe osi koe li liu, ma tau pe he tuku ai tonga. Toi kovi ange mea na whae he patoa he tau whoilere mai koe me he hongo fulu, wafe hongo fulu. Ka whakamāpopo katoa mai e umea na whae patoa, os whamāpopo e to lahi pa, os whamāpopo e lo au o wholahi atu. Te tau pe he tau tolpa koe whoi society whēni. Aia koe kutala noa. Hangalewa e he mea hanga kovi whakapāpereane e patoa. O whanau I mai tū. Na longo pe ho e ki no pere, na longo pe a whare alo, na longo pe tu I me ana kai ke nau lea mai, ke palaku koe na whahe patoa. Ka koe longo kotoa pe tonga, o kui ai pe ahe o se ai kātaki. Pa koe ahe nia kou si au o se kātaki, ka mata ke hu mai ho ki no pere, o pou e tū. Sio ke ta whaaki e ta. Ta whaaki e ta hau tau o atu ke kakato e ta talano. Hapa mai tū ia. Koe ke mahino ia, po koe nau whakalotu, po koe nau whapolitikare. Koe mea koe nei te ke utua mai, koe nau mai nau tō, koe nau kaikaila mai ke nau hanga malu I ai umea hanga kovi ko tō apeu whai whakahiteni, mo whakapāperiani whai e patoa ki he whare alo mo hatui. Whahinga talanoa, whahinga kape, whahinga utana e ai mai. Ka pai te whakafoki katoa mai o mea eko ia iau. Mai o risi hatu he ka tau sio. Ai uhinga koe nai whanau I mea e tū. Pea ka pau te tau sio he ta whaake ta hatonga kau whanono. Mahalo pe kua whio he hueiki, na o mai a pou ke tū, neongo I he kuwakai nau tarange heik no pere, ke ua te nau o mai o kau ke tū. Oa kau ke tū, oa kau ke patoa, nau whai peo nau whatongia patuku pe kakai ke nau longoa a whakalau vare pe ai moanga vare pe ai moanga whakatua pe ai. He ko nau tonu na nau whakalongolongo pe mo whakamore. Oa rewa o se kātaki. Kātaki pe ke pāanga ngalo. Kai ke, e malawa pe ke tau pe he, koe uhinga ia, ko mai ai ho e ki o pou ki he tū. Neongo ki a te au, whakatau taha mo he alo au, to tonu pe ke nau nofo pe, I he haa mo e tala e whanua mo e konistuto, ne kau whakafau ki atu tonga. PALOFESA ko iloi pe maha te u. Ko at peki whehu I nau no whakaosi koe ni ke whakaosi aki koe ngā he kauinga koe ia. Pako di mahala e ose I peta taimi a tawa ia. Kata toki, sai peko ta toe ta whi programa taha ui ka hau. Hange koe ko whamatala, ka pau na e creative me he koe ngā koe tuunga koe mea na e whai he patoa pia. Ne create reva social movement ko tu na home reva o na tau mua aki ke malu I e tu I mohono whare. Ai au lere mai au au ke ahoni. Koe mea koe ni kua mata alohake koe ni talo e mea princess I he POLOKALAMA koe na tu. O kutoe foki, o kutoe o siai ngahi mea tō I e kitua. I he mitia sosiare me hafua ngahi mea koe. Koku whehu I aguia me ta whaaki koe ni. I he whai o ngō. Oku wha usia nai tau mua ko ia he tu. Oku nau malu I nai whare tu I.
pe kuna fusi mai ai ho e ki social movement, pe ko fainga social movement o fusi na tolu ki ai ke uesi ai hona reputation e taimi kuna mai a kau ke ngai me ko ia i ni tu ko ni koko dynamic ko tu o mamata pe ka kai ke ngai me ko ni kulotonga hot dynamic he social media. Angeko kula vetonga. O koe kia kulupu ia tene malu i ai whaunga mo hatu i. Koe. O si malu i peia he haa. Pea malu i peia he tala e fonua. Malu i peia he konistu tone. Malu i peia he ngai fo i siasi koni o kutu he aho ni siasi katolika. Ngai siasi lalahi kouto lahi tahai tonga. Kauto e hanga ki whai ki siasi ue siriana. Sias katolika, sias mamonga, ko ngai sias to lai ka hai. Os malu i pena autore tu i ka pate tau tano a lotu. Kau if kai me toinga ngai sias. Ngai toinga ko toinga ngai sias i na malu i pena autore tu i tonga. Hikai i ala tu koi ka sias i patala mai ko nau tau mua ke riu ka vai tu i. Ko nau mea ko toa pe nau whai. Ko nau wha apa mo nau whalangi ke tu i mo whare alo mo e ki no pere. Kai ki ala koe ka siasi pe nau rea mai nau tau kai ke nau whee whakatapu pe te nau whee whapapa ke tu i mo e ki no pere i kai. Tau hika atoa pe heu siasi e o wau e tala e whonua ke hatu i mo hea no pere i tonga. Alo no fo i tonga. Ko koe muri kai ki ke pehe koe ku. Mau tolo ni mau i tonga ko hawa fihi a hen. Po ke atu e tau fōu. Sai. Malui pe he haa mo tala e whonua ai tu i mo whaunga e whonua. O koe ko haa toi me e ke hao e kulupu ko e tū ke nau o mai o malui. Koe ke haa me e ke nau malui. I he uhinga a aku. Mo lo au. Ka kai ke haa kulupu ko e tū e o si malu pe talu e malu e whaunga ko e ni he lau wafe tau. Pea toi hao mai ni ke me konistu tone ke he wange au tuau. Ke malu pe. O whai pe ngā e huia mo e tālanga mo. Hauen ke tau lau mo, whamau lau mo, tau kape mo hāfua. O ku kei malu pe whau. E tonga, sio atu pe koi ki tonga o te ke ngau e hame aia e taha. O ku whai pe tālanga, whai pe longa, o ku te eki ke ngau e hame e taha i e fuo e tala e whonua mo e haa mo e konistu tone. Tako ku uhinga e tonga, neke ke malu ia he patoa, neke ke malu ia he tū. Ka pa e hao ha kulupulotu e tala mai ku nau whatongia ke malu i whakalotu e tui. Ka whewhese a SIOSIULA mo e katolika mo e mahamonga i tonga, o tāno ki tonga. Whewhe ongo ai usias tonga, whewhe toka i kolo. Usias ko iau nau whaipe mea kotoa ke ma whakalangangi i aki ai hatu i mo hau iki. Ko hae ki kulupu ke nau o tala mai, ko nau mea ku whaina tau tupu haka neu ko nau tau na honga malui ai hatu i mo mea. O ku tangutu e haa e taha walu. Tangutu e haa e taha walu he whonua. O ku nau hanga puke tala e whonua. Ko mea katoa pe i tonga o ku alu ki he tala e whonua mo e uhaa, alu ki nai fu lotu lalahi ko e ni, ngai fu siasi lalahi ko e ni. Whaafofa pe hau hakulupu ia. Whaafofa. Ka koe mea koe ko uhinga ki ai, na aku kore ki hei ki no pere, hoi ki no pere, ke mau nofo pe mau tolu he konistu tone mo e haa mo e tala e whonua. Tukuange whaamiri tu, pa tukuange pe patoa, ke whai pe e nau ngāhi teke, mo ngāhi mea ku nau tui ki ai. Ke koe taimi pe ku nau wangaware ai, taimi pe ku tau wangaware ai, ku tau kape tau to. Koe ki tau kape e ho e ki ia. Koe ki tāki mala e ho e ki ia. Koe ki o mai ho e ki a whakapipiti mai a whakatātā furi ki wanu o e hatu ipe ko a whaamiri. Ko tau tolu pe.
tautolu pe la vare, o kauanga vare, o tautolu pe kautua. Toton ke tautari foi mea koe. Nengo koe kiu saia ngā oea ke urea koe ni. Ka oku hanga e he tauto onga he ahoni o whakahaa i mai. Koe. Koe mea e koe kou whia lawe atu ki ai. O kai ke upehato au ke o eiki ke o te mūkau ki he, o te mūkau ki he. Koe no pere pe tahana o whenea ake au mo iau pe au talange ki ai. Ai mahu inga ke nau nofo pe he haa mo e konistu tone. Koe. He na o si ilo e au ia, ka hoko e umea koe ni, e to e ai e fo i pato ke he ia mo e taulau mo e tau kape mo e haa, koe mea pete taulau ma fai. Hei kai ke la, o kou tala noa tau, he tala noa uhi ngā tonga. Pea kou lea whewheka tau ke tūpa, kou lea whewheka ke pato ahe uhinga. Koe ke ukape tau pe te whaiataha urea kone. Kana au o si ilo e au, e hoko ai ume ala. A e ni au, ka mata ke tau ke iko. Ka kou whaama nge mau ia tonga ke tu mai e tūpe, tu mai patoa. O mai e uhinga. Whaafofa, kou lawe e whau koe whaahinga unau o mai uhinga sai au pito ia. Ke tau alu me he te mokalati whakapaperiane koe nuk whaikai te ke he lau a hosea. O te ka, ke tau alu ki ha te mokalati, ai koe nai uhinga ki ai, hano whau e whakaukau wha te mokalati. He koe tau te mokalati koe tau teke kai tō ngā wha hosea o te kaia. Teke ke whakapaperiane, whakapaperiane whakalau maarie, spiritual barbarianism he lau a o te ka. Pa te tau fu. Ko mea ni ko alu whakene ke anga maheni tonga o pehe. Ka mea whai hala, ai pure anga mo ho e kim hatui, tau kape inauto. Sio? Ko ku poini, ka mea whai hala ai pure anga mo ho e kim hatui. Tau hanga whakaanga i uhinga nautoro, kai tuko e kape mo e tau lau mo mea. Koe tau mawahea me te mokalati whapaperiane. Ka oku i kai. Tau saia pe ke tau nofo pe he te mokalati whapaperiane. Koe te mokalati a koe kou ai koe ke te mokalati a tonga i herea e filosefa koe ni. Hosea o teka, tama Speini, nofo Amerika. Mo o kumi o lau e ngā oe a Hosea, he toi maama toi mea lahi, ke te mokalati whapaperiane koe ni o mou teke ki ai, tau alu ki ai. Tala no mui ange ko rea ko PALOFESA futa helu. Pa ko to o atu ia ke ataha pe e tau alu ke uka veinga la lai peni. Lea mai he poini ke te au, he ko lea atu he poini. Ka pau ke hao kape mai mo ke lau mai mo mea, ke utaria ea. Pa ka ke whehui maha tahana kape mai mo lau mai ke te au, he ke utaria ea. Te utari pe ha tangata, o kulau ui. O whatonga e au e whahinga ko whatonga e we whahinga hei nau kape mai ka te au. E tonga. Ko ngata anga ia ho ata mai, ko foi kape kou te whai mai, ko foi kape ko ngata anga ia ho to ata mai. Rea maha poini ka te au, rea maha uhinga ka te au. Ka te whakafoke atu tonga mahalo. Mahalo pito, PALOFESA ko ti mahalo ko la vai e tatai mi ki ahoni ka te toki whafoke atu pēna te hamea ke whama opo ki ai. Ka ko whamalo lahi atu i he lava koia e ta POLOKALAMA i he ahoni. Te toi ta fwoi POLOKALAMA ta buni aki e wafe woa i he tūsi te wike ka hau taimi ta tau pe. A te whafoke atu PALOFESA na ua hamea te ke loto ke whama opo aki. Mahalo apito tonga, pia ufa mahalo e ta talanoa ki e mea koe ni, kamata mai e ta talanoa i e tū mo e patoa,
pea o ku kamata mai ke hoata mai e ngā himea mahu inga ke tau whai ha tau sio ki ai. Pea o ku tau whakawhehui pea tau sio ki hano tā. Kata o ku tau whakawhehui pea tau sio ki hano tāri i he uhinga lelei. Mo ofa mai tau wheiwheinga mai ke tau mawahi me he te mo kālati whakapāperi ane, aki ha tau whakawhehui, pia tau tāri le rei, pia tau whakauhinga le rei, o tau whakamamao e tau tala noa, me he umea o ku whakapāperi ane. Mo tae whakaako. Mo tae whakalotu, mo tae whakatemo kālati. Koe tau whehui, pa tau tāri ke tonu. Tau whehui ke tonu. Koe hau hinga nai tupu ai e patoa. Koe hau hinga nai tupu ai pure anga whakatui. Koe hau hinga nai tui ai a tau whahau. Koe hau hinga u tui ai a tupou ono. Koe hau hinga u tau konistu tone whakatui ai. Koe hau hinga nai iai ai ai u konga ulake konistu tone i he rights mo freedom. Koe mea pea te ke mau he konistu tone a France, konistu tone a Amerika. Koe hae uhi ngā. Mohanga tāri mai. Ka tuko e ai kape kape. Ka tuko e lau kovi. He kai pe maama hafoi ulu he kape kape mo e lau kovi ka arewa tau tā anoa uhi ngā. Koe hae uhi ngā nai tupo e patoa. Koe hae uhi ngā nai tupo e tū. Nai tupo e tū me he hala ata. Tala mai he tū. Tala mai he manu e ka hore. Koe nau tupu mai me kape kape mo furiki vanu e patoa. Koe mo onia peilo, pe koe loi. Pe koe tupu pe ai, pe koe tupu pe ai tuuia ko inga ko toi whahinga uhinga ke. Ko inga ko hanau whakalai ke hau eiki. Whakalai ke tui. Tala mai he manu e ka hore rea pe, tala mai he kautu, koe nau tupu mai, koe kape kape mo furiki vanu e patoa. Ai ngai whakatata paraku o kakai nau whihi ai. Kakai koe ke nau tui tatau. Koe hae whahinga te mokalati ko ia. Koe hae te mokalati ko ia. Ke tae tui e tama koe ka koe pa ke hanga e ko whakatere fuai. Kono whakare ai. Koe hae whahinga te mokalati. Te mokalati ai. Pāperi ane. Koe te mokalati ko tala noa tau ki ai. Te mokalati ko na mahe kau karisi. Te mokalati ko na mahe kau whahau ke konga ua ke konistu tone. Ka pau kai ke tui ta tau mahata tala noa uhinga ki ai. Kai kai pa mo hopo. Ke wha tontonu ho mo uhinga. Ka pau ke whihalaki pa ke hanga hopo. Pe koe hae whahinga whonga. Koe te mokalati ko uhinga ki ai. O kai ke ulau e au ia mea ko mo peke, ko te mo kālati ia he lau a kau filosefa he lau a aku. He tonga, Ki lolo a beka ko ule alahi atu he ku alu ke whalalahe whakapo uri, mo tae mahino. O kai ke hano mahu inga, mo hano aonga, ho hau o kape ki hataha pe o kurea. Pe ko kape mai ka te ao. O ko whaka ia oia he kakai na o mai, ko lotonga sio ate kai nini ki hope e sitonga. O koe ke nau lava o mai o tā noa uhinga mai. Ko koe kou ke hao kape koe hao rea kovi mai. Ko tok sio ate ni he ahoni ki he tau polokalama he pe. O koe ke wha sio ke. Ka ko wawhei mai pe he ku hoa pe ho mea o ke hao rea mai aki. Ko ngata anga ia ho ata mai, mo te mokalati ko mo teke. Ke te mokalati ko o kou teke atu e au mo tau whahau ai koe uhe konga ua ke konistu tone. Koe kolotau ko ngere ia, kolotau ko o ki mautolu ko ngere ia.
Na ta'i e tau whahau o hangeha ke he, koe nau kape ka tau whahau. Koe fo i tae mahino ya koe i he ahoni, ai tau kape ahoni, koe mena e ta'i ai kolo tau ngere iao mau kolo tau hangeha ke he e tau whahau. Sai ka koutou e whakafoke atu tonga whakaosi. Koe hamena e tupu ai tū. Koe hamea o kunga unu mai hou e iki ke o mai o pou ke he tū. Na nau nofo pe. Me ani ko nau fo i hono kape nau tolu e patoa. Ke toi ita patoa he ahoni ko whanau tama pene o mea na mohanga whakatupu. Koe uwhehui e te tau whai. Ka te whakafoke tonga ko whamaro lai ka te koe. E mau polokalama, whamaro ka te mautolu mo mea mai. O whalayat. O whaat ka te mautolu mo talanoa tae mahina mai mo kape mai ko o whalayat ka te mautolu. Furi o kape o ke omi aka uhinga ke te au rea mahe poini. Pakapau ka ke lawa rea mahe poini o te hao rea mahe hendi. Whalongolong. Koe. He kui kai koe tau ata aina ia ko hao kape mai ka te au. Ko tau ata aina ko he koni stuto ne freedom of speech a tau whahau ko hao o mai ho uhinga ka te au. Malo pito ofalaya. Malo pito e PALOFESA fa malo la ya to he lava e ta POLOKALAMA ko he ahoni pia lava pe mono fai fangi a konaki ko en ki he ti tau tolu tau kau he tau ngai POLOKALAMA pe ko tui te to hoko atu PALOFESA ke ta program fa ozi I he kai ko ki lava atu tonga ko fufu tai mi fogenia ke usio atu ai ke u komeni. Koe. Aia ko ta POLOKALAMA tai mini o kusai ke usio mabe ke komeni. Lere pe koe ta POLOKALAMA alo atu me ta fulu. Ai ke ko o whafoke atu tonga. Okay, o whatu PALOFESA. Ke te koe mo luseane pe moi family hen. Mo ngā ue kwhai he university olo au tato ki whelongo ak wha osi I he wike ka hau ki mua ho malolo kisimasi. Whawhetai, malo o whalai atom. O whatu. Whamalo atu e ka inga I he lava ko ia e tau POLOKALAMA TUFUNGA FONUA alo au ki he ahoni. Whamalo lahi atu ke te mo tolu ko toa be ko mo o mai mo ngai whihu. Mo kau mai I he tau ngai POLOKALAMA. Pia mo e kolwhamore mo rea tika te mo tolu tau te whito ki he tahine princesi pilorevu I he mention hono hingoa I he POLOKALAMA ka ko e isiu ia kulotonga talanoa I he ngahi mitia pia kuhinga ia no whahoko talanoa koe ni pa mo e PALOFESA ke tau kau whatahai ke hanga e nau wakai me university ko ia alo au ke ngahi mea kulotonga hoko ka ki ngatai pe he whoki ki a tiki motolo e kulupu e patoa ko e kautu family tu muhai fua na mention ho mo ingoa he POLOKALAMA whatawange pe o ku mahino e tuunga kui ai e tau ngahi POLOKALAMA ki talanoa I he uhinga pia hange ko o ku whakarea ki ai PALOFESA ko tau talanoa I he ngahi issue I he uhinga kake whamalo la he te tau kau sponsor I hono kei toko ni I ko ia mi o se tauni ka tau lava o maho ki malolo ko mana tu iha ki ai pe ko tau POLOKALAMA e o se tau POLOKALAMA he toko naki ko ia a taha fitu o tise mani aia ko tau POLOKALAMA whaka osi pe ia ki he tauni pe mi he vipon media e kei lea le pe uongo ia mi he tau Facebook ka ma tau YouTube website e ke o atu penga he ongongo he waha taimi ko whae malolo ka hei ke toe hoko atu ha interview mo ngai mea pehe ko ngā ko taimi Christmas taimi whaostao ko taimi ia o ki tau dolo ngahi mātua me tau whanau mo tau family pia ku pau ke whae malolo hoi taimi ko ia ke o angi haki taimi tau mai family e lava o whae ai ha talanoa ofi mai family pe tukuangi ai ngahi whatongia mga ngafa ko toa pe tau whai ka tau focus e ngai aholot ko ia o tāna ki whakataha mai e family hoa pe moi whanau pe moi ka inga ke tau te sio ki anga o e hala whanonga ko tau whanonga mai ni he kamata anga e tau o ke no whao si lava ki tau wai ha Christmas mo whao stau a fia ko tau hoko adurewa ke tau ngahi POLOKALAMA mo ngahi talanoa
Wha politikare mga hiongo ihe osko ia ngahi halote tau ka hau tau foki mai ko tui ko ngahi program peheni o tau whahoko he tau ko toape ko tau wa geni hono tolu pe wha e tau whahoko ngahi malo ko ia aia ko tau wiki wha o si pe ai o geni wika hau wiki hoko mai ako e tau pehe ko wiki pe e ua mi tolu mi heni pe tau wiki Christmas i ko tau o si malo le rei tata teu on Christmas kage ko tau kau taha ko ia South Pacific Loans o ku kei whamalo ia beki nau do i tokoni ko tau beu nau whae whamalo lahi atu ke nau pure Stalectable and the workers of South Pacific Loans. If you need loans, if you have financial difficulty, take your phone and call 0800 9888 and talk to Stalectable. Behe whaketahan au kaunga we tena ulawa o tokoni atu kia te koi. Ko tau whare wala ko ia ko Page Fashion Store I loto nuk alofa o kukei tu umalao. Ngahi wala ko toa be o ku iai. Tena ulawa o tokoni atu kia te kimoutolu. Alfa tape bonga mama hao tau kiki. Kage, ko tau whare koloa wala ko Page Fashion Store o kunau tu, loto nuk alofa, hanga ke tau moe pe au building. Whatau rep hao wala mi ai, whahinga wala bete na ulawa ma, ngai wala polo. Whahinga kofu pe ihe style la koe ngahi ahoni, wala ki he whanau, wala ki he tamai tangata, tamai whiwhine, mau ko toa pe ai. Wala aloha ki he family, pehe foki ke ngahi wala mari. Tike lava ota katoa ngahi wala ko e su ete tuko hape kato mo hafua mau koto kotoa pe ia me Page Fashion Store I loto nuk alofa patanga yo koe na ngahi aho malolo kate kito ki lau pe na unoti ngai polokalama ka hoko mai ko fe aho e tapuni nga we I he Christmas mo fa sta mo aho malolo ko ia ka uhinga koe na figa telefoni even ka pa tapuni ai Page Fashion Store I ngai malolo ko ni ka ke fia ma o ko ha su ete ke tu ki lotu telefone be ko he fika ko na valvalono ni matol dolono e a o te ka ma o e fa ke o atu ho fia ma o ka ke fia ma ni ko pe o fitu tol ni ma no ko ia ko hape ngai ko ia notice do e malolo ai Page Fashion Store hiki be ko fika telefone I ha o fia ma o fa wa tena ulava pe tokoni ke te koe. Ko tau live stream, ka tapuni e tau ngahi proklama interview, proklama live ko nuk whahoko. E kei lere pe tau live stream e tau toluia. Whahinga kātoanga pe uke whe mao I New Zealand, pe ko Australia, te ke lape whetu utaki mai ka te mautolu, no hiva, whataha walu ni ma whatolu noa, pe ko noa uataha, ua noa nima, noa ono, noa fitu ke mau aluatu, o whakahoko ai whaita koe a maau. Ko totongi toki whetu taki mai pe koe o ku whātu ka o tokon lahi ngai polokalama koe teke. O mai ke mau whaita live stream at me nusilani pe ko Australia ki he tau ngā we. Ko whika koe inu Australia ko noa wha, ua noa hiva, fit whanima whataha. Noa wha, ua noa hiva, fit whanima whataha. O ke whetu taki a des I Brisbane tene lava o tokoni atu kia te koe. Ko tui ka lava e tau proklama ke ahoni, mo me a tau ki whelongo aki I he whainga maari e ka hoko mai.